Germania. Uma köste. Давай. саломат бошед. имрӯз якҳояки шумо медонед ки чӣ рӯз аст. имрӯз рӯзи ҷаҳонии футбол аст ки дар сартосари ҷаҳон пешвоз мегиранд, аммо мубтакир ё ин ки соҳиби ибтикори ана ҳамин чорабинии умумии ҷаҳонӣ президенти федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ассотсиатсияи футболи осиёи миёна муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст. Ба ифтихори муҳтарам Рустами Эмомалӣ як қарсак аз он аз 5 сола то 15 сола то 16 сола дар варзишгоҳи СССР, варзишгоҳи мардумии СССР шумо машқи маҳорати футбол мекунед ва ҳамавақт донед ки ҳар яки шумо, якҳояки шумо ки имрӯз тӯбро гирифта ба майдон мебароед, зери назар ва зери марҳамат ва зери лутфи президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон қарор доред. ҷумла футболбозони Тоҷикистон ва имрӯз ҳамакнун Осиёи марказиро маҳз муҳтарам Рустами Эмомалӣ зери сарпарастии хеш қарор додааст. бубинед ки дар чанд соли охир, дар 10 соли охир футболи мо чӣ қадар пешравиҳо кард, чӣ қадар дар соҳаи байналмилалӣ мо баромадҳои хуб кардем. ба вежа дар Қатар ки мо доди футболро додем ва ба қатори 8гонаи бузурги футболи Осиёи марказӣ мо дохил шудем. ин ҳам муваффақиятҳое ҳастанд ки ба оҳистагӣ қадам ба қадам ба даст меоянд. ягон нафар дар ягон давлат аз пеши худ ба ҷое намерасад то дар ҳимояту ҳифозати ҳукумати марказии хеш қарор надошта бошад. имрӯз ҳамаи мо шоҳиди он ҳастем ки пешвои миллати тоҷик, президенти муҳтарами мо ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмонов тамомии корҳоро мекунанд, ба анҷом мерасонанд ки то ки мову шумо дар амну амонату тинҷиву осоиштагӣ ба сар бубарем, футбол бозӣ кунем, варзиш кунем ва парчами Тоҷикистонро маҳз дар соҳаи варзиш баланд бардорем. пӯшидан аст ки варзиши рақами 1 дар сартосари олам ин кадом намуди варзиш аст? Нашнидам. Футбол. Кадом варзиш аст? Футбол. ва ана ҳамин варзиши рақами 1ро имрӯз мо аз ҳадди поёнӣ то мақомотҳои қудратӣ ва то мақомоти давлатӣ ба шумо наврасон, кӯдакон, ҷавонон бовар кардаем. ва мо мутмаин ҳастем ки шумо парчами Тоҷикистонро баланд вардошта бар боми футболи Осиёи марказӣ ва футболи ҷаҳонӣ ҳатман барафрошта мекунед. зеро мо шиёри мо чист? мо дар ҳамдастӣ, сарҷамъӣ
ва якҷоягӣ метавонем. имрӯз аз номи газетаи мардумии СССР ва аз номи мақомоти амният барои шумо либосҳо ё худ экипировкаи футболӣ тақдим мегардад. мо ҳамроҳи акои Ҷамшед чанд донаи ба шумо тӯҳфа мекунем ва бидонед ки барои ҳар яки шумо мо сарупои футболӣ омода кардаем. Бия, буду каси дига ки? Нағз буд. Рақами 21 кие бозингари дӯстдоштаи хуб? Ки медонад? Шердин Бобоев. Офарин, Шердин Бобоев. Муборак. Кие? Назаров. Медонед? ба ҳама муборак бошад. ҳозир шумо ду даста мешавед хурдсола ва ду дастаи калонсола. мо 20 дақиқа хурдсола ва 20 дақиқа калонсола барои ману акои Ҷамшеду ва тамомии шаҳри Кӯлоб як бозӣ аз Сидқи Дил бозӣ мекунем ва тамошо мекунем. ба ҳаматон бори дигар рӯзи ҷаҳонии футбол муборак бошад. Тоҷикистон! چندی؟ ماه نوری دکیه؟ دو کیه؟ عبدالله شتو نبینی خاموش باشه سیزده ده روشن تو اونم نمیشه مرسی Баслоу игровой, а дугло ба чому модерн ира ту пуш ту касай бра пуш сар давид ту формои нав сирхат ба сирхат ту мегира фамидия بریم بکشم علی ова تاکسی با چی میگیم؟ حالا کو بیست ولی بیست همه یکی رفتیم
Ki darchi olam ostos tabgu sarusmanaşa familia unum tabgu bachota maramat 3 سال چی دانمیز دان استادیون روشنم چی نام سامی جان ne ama öyle be al نویزاده سامی جان خودم سامی جانم دارم نبیف سامی جانم دان استادیون چی SSR مشق میکنم فقطی در آینده میخوام فوتبالیست روشن کلوب شم. در دم خون در استادیون روشن در سه asar Dışa top dar xilak ya. oyanda در یومنده میخوام میخوام که öyle be dar oyanda میخوام که در stadion در کمانده روشن بازی کنم در میخوام که در استادیون روشن باز کنم ne در stadion ne در raftin کمانده aysar روشن باز dar oyanda در یومنده در کمانده روشن باز کنم tamam bırak من اکرم زوده سلیمان طول 5 ماه شود که در این استادیون SSR مشق میکنم و در آینده میخواهم که در کمانده روشن اشتراک کنم یک چی امی خودت اصلا کدام فوتبالیست رو ناز میشناسی کیرا میشناسی ایکون کمان ای روشن شادی مرادov عبدالرحمن نازیمov ایگینی گریتسنکو عموما خود با کدام آدم بسیار میفراد که مونان شد در جهان همچون فوتبالیست عبدالرحمن نازیمov نه خب بگو که من من بسیارتر رونالدو را دوست می‌دارم و در آینده می‌خواهم رنگ رونالدو فوتبالیست شوم من جبار محمد هستم. من در ورزشگاه SSR مشق میکنم و معلممون ترینرمون معلم بهادر میباشد و من میخوام زشینی که دسته روشن شد و خیلی که ساموئل آفاری بازی میکرد هم خیلی بازی کنم. شما زشید میکنی یا که نپدایش یا که من زشینی هستم. چند سال مشق میکنی؟ حمایتگر 3 سال است که من مشق میکنم. شما را کی آوردم اینجا؟ خودم اومدم. برای چی خودت اومدی؟ برای من میخواستم که به فوتبال مشغول شم. از چند سالگی مشق است؟ از 8 سالگی. سال اومد میشه تمام من زشینی که دسته روشن کلوب میخوام باشم. نه او در کجا مشق است؟ در ورزشگاه SSR. کی ترینر؟ معلم بود. معلم بهادر. انا کو خودت بگو که فامیل انا کو بس حلیمه بگو. توانیم ما میتوانیم بگو حلیمه ما میتوانیم. حلیمه کو تاجیکستان من اکونکی نه باید روشن نمیگم بگو بگو. خونه مای سه خیلی خونه ما خونه است نه اوله روشن. نه من باید چیزا بگم شیطان. خونه جانی شیرین آچه گلفت تو بگو تو بگو خیلی شیرین بده. یا گوش نگو نگوش یا گل بزن. بارد اونا بارد. ای بچو. بیش مال یک تدریجا بچو. Hamad bin Hamad. Hadi kamanda. بسه. مشق‌ها در یک هفته چند بار برگزار می‌گردد؟ 6 بار. ساعتی چند؟
چهاردیم 5 6 سحر چی صبح سحر هم هست صبح ساری اصلا که دایا گفته چند روز سارگینو سارگینو دایا گفته چند روز سحر در یک چندم چیزلا دوشنبه سه‌شنبه پنجشنبه صبح ها آشام باشد کدام روزای بگاه دوشنبه 6 روز مربی میآید ترنر میآید مشق است نه راست شاگرد خفه نمیشه اگر که شما راست گید با ما میگم اومده بیشتر مشق میده توپ نمیرسد لباس نمیرسد چی نمیده اون کمبودی است نه 100%. مشق رایگانه یا پولکی به پول آفرین. مشق برای شما به پول است یکی از ترنرها مربیان نامی لیگای فوتبال تاجیکستان شما رو مشق تمرین میدهد و ما میدونیم که بچه ها دست پرورده های بهادر در لیگای عالی جمهوری تاجیکستان در دوبل یا که در بین نورسان بازی میکنن و خوب هم بازی میکنن تمامی همین شرایطی که برای شما ما فراهم آورده تنها به یک خاطر است شما از راه بد برگردید و به راه نیک روید ورزش قاصد صلح است ورزش معرفیگر ملت است ورزش آبروی هر یک شماست ورزش آبرو در میدان فوتبال چقدر خرسند میشود برای همین شما کوشش کنید که همیشه نامبرداری پدر مادر شهر گلاب یک دو Absolutely.